Hello viewers, hanya hai nong tini anisina lamsogo tini topic ke belai interesting topic profit and loss tomongka bangla meke লাভ and ক্ষতি অবশ্যই নি daily life belai kenango seng mane paithani wo falthani wo seng profit eng লাভ de eng seng mane belai ke sinanango te bo seng any competitive exam nan thanga like TPSC, SSC, IBPS, TET যেকোনো exam nan thanga ke seng আর জায়গা maths mano maths tam tong ke profit and loss belai ke important abo jafer kono exam o phaio hani bangai abono seng rengna nangnai tebo baksa maths angle arts por maths nangi hani wansoi mano pia abhai hani ta wansodi nang any competitive exam thangkha ke maths no kare kono kono exam kare nang TET na thamo maths nangnai TPSC na thamo maths nangnai IBPS na thamo maths nangnai hani bangai nang o profit and loss no kaham ke strengdi oro Kokborok bai phreng to nang slide ke busui manai Oke, oh bedi non lo pulan sing pasak zora kaham kenai tong di, tapi katalog tong kan lo an channel subscribe khai di, te like khai di, ga faidi sing tabo khai le nai. Sekarang pula sing formula sama lagi tu nai, profit and loss ni sekarang formula nai di profit and loss. Profit and loss, also profit in formula. Profit equal to SP minus CP. SP minus selling price, CP means cost price. Selling price মানে ভাল money, cost price nke buy money. Okay? Tabo nadi abo to formula nro kaisa ke moi to khana na phia ba abo kaisa mang khang ke seng o kaitham moi to nar ge mano bai ke inke nro no abo khai thong nai tabo nadi so SP to profit ni to moi to khana na profit equal to SP minus CP. Okay? Tabo all bisingo no o jaga ni bisingo no o 2/3 na tiklai mano SP by CP bai ke tiklai nai inke nadi nai tong di tabo from the profit kaisa 5 points ban no profit equal to shortcut switch nai do profit equal to SP minus CP ya ba inke no age bo sajak te kaisa video nai di je pro equal to ni o symbol je kono symbol equal to ni yang te opposite side thang from ke change thanai plus tongmani minus tong khangka plus nai tab abo minus tongmani yang thangka plus ngai inke plus tongmani yang thangka equal to ni yang te basi thangka minus ngai jodi minus tongkha yang thangka plus tom dero jaga o into tongkha equal to ni yang thangka divide ngai direction abo change nai symbol change nai opposite side thangka tab same na dia bo hanyo sung to tabo SP tiklai nai SP inke abai ko khai mano tabo rom di profit tong di profit tabo SP ni bisango tam tong kuno kuri mane SP ni bisango plus tong plus kuno kuri mane plus inke plus yang khai khai inke equal to ni yang khai khai inke tam nai plus tong mane yang khai khai inke minus SP equal to maka to minus to mana minus ngai minus CP engka tabo ko mono obo to bisang minus ke to got ya engka plus makanya mono engka to makanya sedang minus by multiply makanya minus by multiply khai engka tabo na di obo yang to usnai do direct minus se tamo nai minus by joto no or joto tongnai no joto bisang ni symbol no minus by multiply khai do engke minus plus engke to di sina nang ya direct plus minus plus engka engke tabo ngaji o p ni biskango kuno koi mane plus dong engke plus minus nang minus no so biskango suya engke tabo mai mon nai SP ni so minus dong engke minus p into engke tabo nai minus plus engke plus ke to sina nang engke puno biskan suji tabo profit ni biskango plus dong ke plus minus mana minus oke minus profit oke as data CP equal to SP minus profit iko CP equal to SP minus profit tabo o SP tiklanya SP do SP ke bahasa tiklanya aja same bahai SP bahasa tiklanya SP profit equal to SP minus CP. Mungkin aja. Tab
tei kuno to khaina nangya SP tikhlaini bele जों SP suidi o profit ni cost price ni sanga tong minus tong yang phaikan ke tam nai ba yang phaikan tamang nai symbol change sung hai yang phaikan ke plus sung hai ke profit plus CP equal to OCP yang phaikan ta yang right side tong left side phaikan ke o symbol change sung thang plus sung thang ke SP to tong SP ko mono ulta ke suidi di SP equal to masa profit plus CP amahai amai ken ro kaisa moi to ma khang ken o formula kai tik thai mana same tong phu loss ni same bahai loss equal to CP minus SP inke bono bo same asu jati khai mana asu jara o for no ma khang ke 5 6 tik khai mana do same tai sin jeng khai mana hai ko mo no khai ma hai ken khai di ai ka ma tik khai mana inka tabo teb tong profit percent equal to profit divided by CP into 100 abo formula ang kendro moi to khaina nai no formula pore di loss percent equal loss divided by CP into 100 ठीक है CP ni formula to ba ke je pro condition no question no je pro profit percent jak tong khang ke of formula use nai profit or loss percent tong khang ke ta ke CP equal to 100 divided by 100 plus profit percent into CP SP ke same na di orobo tiklai mana no profit CP no ma khang ke SP ni tiklai mana tai sin je khai ma hai ke जों khai ma hai ke formula na di ba ke khai ne inge formula bo tabo SP ni ke to 100 plus profit percent divided by CP pro ke 100 plus profit to tong mani ba ke SP pro ke sakang ka abon ro khai na di manai khai phungnai na di ba ke nai eni ke jaga se kono shortcut khai ne sikon ke sekarang CP equal to 100 plus 100 divided by 100 plus profit percent means P percent into SP hake tongmani bahang nai tabo o ong bayam to cross multiplication ngo ong hai cross multiplication o 1 CP ni to alaw kun primera 1 tong unke mo cross multiplication na hake cross multiplication ke beseng nai ba cross multiplication khai di beseng nai om to sakani 100 into CP unke beseng nai om by mono into khai di saka SP 1 by into khai ke to same tong nai 1 by into khai ke same jan pan number no into 1 by khai ke same number tong nai unke 100 into SP equal to tagamo cross multiplication khai ke bahang nai 100 plus profit percent into CP okay kita bono जों खायनाय बाहाय के SP equal to नादि और सजाक जेफ्रो into yang थांखां के divide गने divide जरे yang फायखां के into ने इनकर नासदि तब SP by 100 ni kasaro into tong ke into tong mane yang te bai sitang ka tamang isnai divide nai ke tabu tong mane suja rawo 100 plus profit percent omo yang thang ka divide 100 into CP amai ke tiklai manai ro nika tabu ngaji formula ko bahai kana iko phai thang ka iko omo te kaisa tong ta loss from ke bahai nai naji CP equal to 100 divided by 100 minus loss profit from ke plus 100 from ke minus into SP same or SP equal to 100 minus loss percent divided by CP into divided by 100 into CP okay no formula no muito khai dong di khai ka sui penalty kaisa ke ta khai di sing ta question no solve khai phung nai dong di Pada question number 1 tabuk sing khalesnai formula bu ma khaba question no tongo if an article was bought for 2000 and sold for 1800 find the gain or loss and gain person or loss person tamni sagaro kaisa manai paika beseke 2000 ke paika 2000 ke paimani sebeseke phalgasing 1800 ke sma paisu 2000 ke paimani 1800 ke sma falsu okay
जों हाय साइमन पाइमानि से 2000 के पाइमान से 1800 के मा फालों के बाहाय लॉस नहीं साइमे देबा अपन खाइने जों फाइन खाइने बाइक फाइन खाइने आदि सिगां CP माने कस्ट प्राइस दो कस्ट प्राइस CP इक्वल टू बिसो CP बिसके पाइखाबो माने 2000 के 2000 SP इक्वल टू बिसके फालका फालमान इनके SP इक्वल टू 1800 2000 के पाइमाने 1800 के फालका इनके पाइमाने ले 2000 फालमान ले 1800 इनके अमो तो हाय लॉस नहीं जों साइमानि दंखा फालमान इस कम के बा इनके आप लोग के तमांगना इसने फॉर्मूला लॉस फाइन खाने जैसे लॉस नहीं बाकी जों लॉस नहीं साइमान इनके ओ CP गोबां को CP जेफ्रो CP गोबां जेफ्रो SP कॉमन का इनके लॉस जेफ्रो CP ग्रेटर देन SP अब हाय इनके सिनी ऑलवेज लॉस इनके तब लॉस इन फॉर्मूला बेखाय लॉस इन फॉर्मूला के बाहाय लॉस इक्वल टू CP minus SP loss equal to CP minus SP इनके वैल्यू बॉक्स आदि CP नि बेसे 2000 SP इनके 1800 बेसे फाइखासिनो रो 2000 बेसे 1800 माइनस खाइखा इनके 200 लॉस बस लॉस इनका 200 लॉस इनका 200 इनके तब ते कैसे दंगो लॉस क्वेश्चन दं आदि लॉस पर्सन दिखला दिन हिसाब ते कैसे लॉस पर्सन इन फॉर्मूला के बाहाय लॉस पर्सन इन फॉर्मूला इनके आदि लॉस पर्सन इक्वल टू बाहाय लॉस पर्सन इन फॉर्मूला लॉस divided by CP into 100 value put खाई देता हूँ value box रे बस loss ना संग 200 loss 200 तक 200 loss 200 CP बस के पाए CP के 2000 के पाए वो इनके 2000 तो लाओ 2000 into 100 कट खाई दी डायरेक्ट 0 कट खाई दी 0 खाना 0 0 0 0 इतने कैसे कट खाई मुझे 0 0 इतने 20 तो मुझे 10 इनके बस भाई कट खाई माने मुझे 10 भाई 2 10 जार 20 10 के बस लॉस उनका बस पर्सन लॉस उनका ते 10% लॉस पर्सन 10% लॉस ए अब आइकन रख खाई माने तब ते कैसा है ना क्वेश्चन ते कैसा क्वेश्चन तो अपन नरम खाई खुंनाय नायदि अमंग के नायदि अब के बाहाय a cloth merchant bought 12 shirts each at a price of rupees 400 he sold each of them for 460 rupees find his total profit percent or loss percent और तब नहीं साका नायदि खक्सा रिफालनाय बो 12 टा सात पाइ माने 12 टा सात पाइखा दो 12 टा सात पाइ माने कायसा बसके पाइखा 12 टा पाइ माने ओबिसिङो कायसा बस मा रखाबो कायसा वो 400 रुपीस के मा पायो 12 टा कामसली पाइ माने वो कायसा 400 टाका के मा पायो 12 टा सात कायसा 400 के पाइखा इनके बसंग नाइन टोटल बाइका मा खाने अब 12 बाय 400 नो इनटू मा खाने इनके 400 टाका के कायसा 400 के पाइ माने बसके फालखाबो कायसा 460 के पायो इनके संहाय लाभ नहीं साइ माने प्रॉफिट नहीं पाइ माने 400 सी फाल माने 460 के फालो उनके बा प्रॉफिट नहीं है दा अब बस प्रॉफिट नहीं ते बस लॉस प्रॉफिट पर्सन बस नहीं से मल्टीप्लाई फाइन खाने बाय के सका CP तिखलाई उदि CP इक्वल टू बस कायसा 12 कायसा बस टोटल 12 टा सात दं कायसा ने बस कायसा ने 400 के 12 into 400 खायना नाय से बस फाइने बस 4,800 रुपीस फाइने दो इनके फार्मर के बस फागाती के लिए फिर SP टोटल SP दो टोटल CP तार का टोटल SP है सुइलिया डायरेक्ट सुइल कर आदि almost same
12 into falman besar 400 besar fal 460k 460 besar finance ini lo 460k pakai ke sen into makanya bano 12 into 460 kai besar 5520 no calculation kayaknya di ingkat tabo total sini besar profit ini ba profit ini ada totally 4800 mark kan 12 ta sat ni ingkat phaman ingkat 12 ta sat besar phaka 5520k keseng profit ini hanya saya mana tunggu okay so zero profit equal to profit equal to besar nai sini lo profit equal to bahaya profit in formula SP minus CP ada ba SP minus CP okay SP ni value box tadi 5520 minus 4800 minus kaje minus kake besar fanya yang benar minus kaya ini minus kaya angka besar fanya sini ya yang ni wo 200 yang ni 500 720 sini total itu 720 profit okay profit to mang rakha kita profit percent dikla jin saya ba question to total profit percent or loss percent okay profit percent ni formula naji yang khasnya profit percent in formula ke bahai profit percent equal to profit bahai profit divided by CP into 100 amah ada ba profit percent kita pun value put kaji senior profit besar ka profit ni ke 720 profit jadi by CP besar total payment besar senior total payment ni ke 4800 se CPO besar CPO 4800 total 4800 into 100 cut kaji senior 00 cut kaji 0000 kita 720 no 48 by cut kaji 720 no 48 by cut kaji angka besar nai senior mai angka kan ro 22 by cut kaji do direct angka to kaji senior kaji angka besar fine besar by thang senior 48 by cut kaji angka 15 fine 15% totally babu se percent लाभ angka angke 15% लाभ jika omai ken ro fine khai do question no formula bai ke tab hai nai phi de tip question sang khai ne nari de question a man loses 20% by selling an article for rupees 96 for what amount should he have sell the article to gain 15%? Tami saka khawsat borok bo kaisa manui phaloi 96 rupees ka manui phaloi 20% loss sangka po busa 96 rupees ka manui phaloi 20% loss sangka okay busa ke phalka angke 15% लाभ nai hai sao busa tamani sa 96 rupees ka phaloi kaisa manui romdi bicycle phanangka suppose bicycle 96 rupees ka phaloi 20% loss angka ingke bus ka phalka angke te 15% लाभ nai hinai sao ingke bai khane sang nai formula put khai din ro so no loss tongo te SP tong ingke tama khane sang to tama khane ba sang sunya ro SP decline ingke sakang sang CP ma decline CP sini lo sekarang SP tongo SP besar SP ingke 96 ingke loss ingke besar tong sini lo loss percent
loss percent ke bese 20 ke formula o sinjoro bahai formula o sinjoro bahai ke tong nadi formula o ga sung bo formula no use khaine ke tabo o formula use ma khaine ke bo cp equal to 100 divided by 100 minus loss percent into sp ke suni equation to loss percent ni metong te sp ni metong ke sung question bai ke na sung o answer ti khaine khnai tong ni bai khai ke sung formula bo sai ma kha saka cp ni formula bahai cp equal to sakawo 100 tolawo 100 minus loss percent into sp ini for bell box adi 100 divided by 100 minus loss 20 khai khai ngi besung nai ada yang khai besung do 100 minus 20 khai khai ngi besung sinyalo 85 80 ini aja dari orang studios nai do 100 minus 20 khai khai ngi 80 into sp besung ke falsang sp besung ke falkan 96 rupees ke sp 96 cut khai dabo 0 cut 0 cut yang kita bawa cut khai di besok bai thana abo sini 8 by 8 by besok ke thana sini 8 12 by 8 12 ja besok 8 12 ja 96 12 by thang do umno tabo into khai 10 to 10 to 10 into 12 ang ke besok nai 10 12 ang ke 120 cp besok khai ga sini cp cost price besok khai ga 120 ke pai mane sibo 120 ke pai mane 96 rupees ke phale besok osangka 20% loss tangke tak besok phal khang ke 15% profit na hini side ba जों besok phal khang ke 15% profit na hini saw angke tabang ke bo formula no जों use khai na te kaisa formula na tabo ke bo formula no जों use khai na apro ke जों sp ni formula bo sp ni formula hi mo sp equal to 100 plus profit percent divided by 100 into cp kesino profit betongo te cp bo जों mangkha angke tabo formula na जों apply khai tiklai ai tong di yang khasna angke tabo sp tiklai sp suidi sp equal to formula bahai formula sp ni ke 100 plus profit percent divided by 100 into cp ama haida formula eta value or jaga bo ni value put khai di 100 plus profit besok hinsa 15% suidi divided by 100 into cp besok ma khasang cp wo 120 cut khai di mo khai di 100 plus 15 khai ka 115 phanya divided by 100 into 120 0 cut okay तब 5 5 cut khai di 5 to the 10 5 to the 10 इनका मतलब besok thang nai 5 khai ka 523 ke 2 by cut khai ma 12 no lagi 2 6 are 12 23 into 6 khai sini besok khai sini ro 23 into 6 angke sini spo besok khai sini besok 3 6 are 18 jadi 1 to besok 2 6 are 12 jadi 1 angke 13 sp besok ka 138 besok जों 120 ke pai mani 15% profit mana angke besok phalang nai 138 ke ma phalnai ए bahai ke bro khai man te kaisa hai question dong oba ke texas different nai phiri apono nai tong di
Question tong na di by selling a bicycle for rupees 2,200, a man gains 10%. What price did they buy the bicycle? At what price did they buy the bicycle? Tamani saka Koksa Borok bicycle besar 2,200 ka phalle 10% लाभ अंखा 2,200 के फाली बेसे लाभ अंखा 10% लाभ के बने बबस के पाइका माति बेसे के पाइका बमाति खाइ बने कॉस्ट प्राइस बेसे के ब पाइका माति खाइने 2,200 के फाले 10% प्रॉफिट ये देबा के बबस के पाइए ब बस के पाइए ब असर 2,200 के फाले 10% लाभ अंखा के बने कॉस्ट प्राइस दिखाइ ना formula again ni apply ma khayo na jo sini wo sp tong sp beso sp inke 2,200 inke gain mane profit do gain inke 10% okay abote kalai formula apply khayo ri sini cp sing to tikai na ba cost price equal to high cost price bo formula use khayo ni sing tai sing je khai mane formula na equal cost price in formula by 100 divided by 100 je from profit from the plus 9 do 100 plus profit percent into cp sp na ke sing to tabo tola sakabo 100 tola 100 plus profit je de bar to profit in plus da profit percent into sp okay tikla di bono saka 100 tolawo plus kaji 100 plus 50 besu ba 10 ya deba 100 plus 10 ke besu na 110 naji busi yang ko naji 100 plus profit percent besu 10 ke 100 plus 10 inke 110 into sp besu 2,200 kat kaji 0 0 okay 11 by chau 220 no kat khaji besu thana 20 no 22 hirom de 0 no bar ren ke besu 2 by 2 okay 0 tong ba 0 0 besu 20 okay besu pai kasino cost price 100 into 20 inke besu 2,000 naisi ta busi yang 2,000 ke pai mane besu 2,000 के पाई में दो कॉस्ट प्राइस इनके 2,200 के पाई का इनके 10% प्रॉफिट इनका ये अब आइए खाई देना तेरे को आमा चंगो तेरे नेक्स्ट क्लास को खाई फंगनाइन लो खा खावे असुरा बुसी खाना है इनके बुसी अकाउंट रो सादी कमेंट रो सादी ये तीन बांगे आसन मुस्ने हम